ijoro ryiza abanywanyi ndabifuriza ijoro ryiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko mukomeje kumererwa neza abari hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abadafite ivumbi na gatoya aba ariko aragenda agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo ry'icenda kwezi n'ukw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na kane. Turabaha ikaze ngaha kuri Burundi News TV. Dore ingingo z'ingenzi canke ingingo nkuru nkuru rero turaza kugenda twibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu muri rino joro. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya rero by'umwihariko nuko hari itangazo rivuye muri CNDD-FDD by'umwihariko bivuga ko rero haje kugenda haraba inama ikomakomeye cyane yaje kugenda irahuza abanywanyi. Ni inama rero by'umwihariko yari yobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko mu nyuma y'uko yarakubutse i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Aya makuru akomeza kugenda aradusumira muri uyu mwanya avuga ko rero haje kugenda araganirwamo byinshi ndetse hanafatirwamo imyanzuro igiye itandukanye. Biravuga ko rero kimwe mu byibanzeho by'umwihariko ari abanyepolitike ndetse n'abandi bagiye batandukanye bashobora kuzokoma mu nkokora rero n'ibikorwa bigendanye n'imyamamazo by'umwihariko y'abayobozi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi nama kandi yanareberaga hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye bigendanye no kuba bagomba gutegura ibikorwa by'imyamamazo mu matora yimirijwe mu minsi iri imbere, ariko kandi hakagenda haniyongeraho kurabira hamwe rero ingene ndetse n'ubuhinga bakoresha kugira ngo bazabashe kuba boronka imyanya myinshi mu buryo bugiye butandukanye. Ariko kandi bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko by'umwihariko kuba hari abanyepolitike bamwe na bamwe bakomeje kugenda barafungwa ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda bigaragaza neza binagaragaza isura mbi ya CNDD-FDD, aho bagaragaje neza yuko by'umwihariko bagomba kwiga ku bibazo bya bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye. Biravuga ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ho bafungiwe abanyepolitike bamwe na bamwe abahoze ari abayobozi ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakiyongeraho abamenyesha makuru ndetse n'abaharanira imiryango igiye itandukanye iharanira agateka ka muntu. Ariko iyo bavuze abanyepolitike cyangwa se abandi bantu bahoze barafise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, abantu bose bahita bumviriza Generali Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu rero yabaye umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yabaye umugwizatunga, yabaye umwe mu bantu bakomakomeye cyane, yemwe yanabaye umwizegwa wa General Neva cange nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Uyu kandi yabaye mushikiranganje wa mbere cange ministre w'intebe canga vice perezida ndetse yanarongoye igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru kandi yihuta aravuga neza yuko by'umwihariko ngo haje kugenda aramenyekana ndetse nawe ubwo aza kugenda aramenya yuko hoba haraza kuba inama aza kwifashisha bamwe muri banywanyi biwe, aho yaje kugenda arabatuma kuri bamwe mu bacungera iri bohero nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Bamwe mu bacungera iri bohero kandi ntibajya umunwa, aho bakomeza kugenda baragaragaza ndetse bakerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko ngo baharimwo abantu benshi bakomeza kugenda barakorana n'uyu nguyu General Guillaume Bunyoni, cane cane by'umwihariko abasanzwe barakora mu nzego zijejwe umutekano. Amakuru yihuta aravuga ko kandi by'umwihariko habayeho communication ikomakomeye cane mu nyuma y'uko rero yagerageje kugenda arabatuma bagenzi biwe, maze abasanzwe bafite ijambo rikomeye cyane muri CNDD-FDD baza kugenda bagaragaza neza rero kuba ari amwe mu banyepolitike n'abantu bakoreye igihugu akomeje kugenda arafungwa nubwo yagirizwa ibyaha bikomakomeye cyane, ari bimwe mu bintu bishobora kuzotuma CNDD-FDD iratakarizwa icizere n'abanyagihugu, ndetse bakaba banzuye yuko by'umwihariko bagomba gutorera inyishu ikibazo kiwe. Mu gihe nyiricubahiro General Neva kandi yakomeje kugenda asabwa kenshi kuba by'umwihariko yafungura uyu mugabo, ariko nawe agakomeza kugenda yinangira. Abantu bakomeza kugenda bibaza niba rero bishoboka ko yomufungura mu gihe by'umwihariko nawe ubwo ariko arabona yuko by'umwihariko mu gihe yoba atamufunguye ndetse n'abandi bishobora kuzomukwegera kubura amajwi by'umwihariko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi mu matora yimirijwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
amwe mu matorero nga mu gihugu cy'u Burundi kandi yamaze kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza ko yubashyigikiye itorero cyangwa se ishengero ya Eglise de Roche irongowe na Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yahoze ari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni mu nyuma y'uko kandi nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi hashizweho gahunda zigendanye no gutangura gusoresha by'umwihariko amashengero ndetse no kuba bazajya baragabana ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane amaturo cyangwa se by'umwihariko amagifti cyangwa amahera abaturutse hanze mu gihugu, hanze y'igihugu cy'u Burundi, aho bakomeje kugenda bamagana ibyo bikorwa ndetse gushika none bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko rero by'umwihariko mu gihe uwo mugore yamaze kugenda arashimangira ndetse aranamagana kure icyo gikorwa, amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya aragaragaza ndetse akanerekana neza ko by'umwihariko andi mashengero amwe namwe nayo yamaze kugenda ashimangira ko ibyo byose bakomeza kugenda bitera utwatsi ndetse bakaba binagaragara neza yuko by'umwihariko uko byogenda kose hoba hazokogwa by'umwihariko icyo twakwita nk'imyigaragambyo cyangwa imyerekano igendanye by'umwihariko no kwamagana ibyo bikorwa. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko cyane imbere mu gihugu cy'u Burusiya na Ukraine, ariko kandi tunagaruke ku bikomeje kugenda biravugwa hagati ya Palestine guturuka hano muri Gaza ndetse n'igihugu cya Israeli, dore ko bikomeje kugenda birakomera. Twongeye kubaha ikaze muri uno mugoroba cange muri iri joro, turabifuriza kumererwa neza. Wiriwe aho uherereye hose by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, turakwifuriza ijoro ryiza cange ibihe byiza bigendanye nawe uherereye. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabifuriza ibihe byiza cane. Tunabaha ikaze ngaha kuri ino mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, aho hakomeje kugenda haragaragara amakuru akomeye cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha by'umwihariko option ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi by'umwihariko option ko hirya gato ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi bashe kuba wubana natwe 5 by'umwihariko tubandanya kurebera hamwe amakuru yihuta. Inama ikomeye cyane by'umwihariko yarimwo bamwe mu bayobozi bakomeye cyane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, cyane abarongoye CNDD-FDD barabiraga hamwe rero by'umwihariko uburyo bashobora kuzifashisha ndetse na tekinike mu bikorwa by'imyamamazo by'umwihariko ndetse no kuzategura amatora mu buryo bwemeye ndetse busobanutse kugira ngo bashe kuba bozatsindira cyangwa se bozoronka imyanya myinshi muri ayo matora. Icyakora by'umwihariko bamwe mu bategetsi bivuga ko bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi z'ibikorwa ndetse by'umwihariko n'ibihe bidasanzwe byagiye birakorwa cyane muri icyo gihe. Ni inama ivuga ko rero yagiye igaragaramo kubwizanya ukuri mu nyuma y'uko by'umwihariko bivuga ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ubwo yarakubutse i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, mu biganiro yagiranye na mugenzi we arongoye icyo gihugu cy'Ubushinwa, yaje kugenda amubwira yuko rero by'umwihariko niba ashaka gukomeza kuba ku butegetsi akaburambaho nk'uko rero nawe aburambyeho, ategerezwa cyangwa se agaragaza guhereza ubwisanzure buri umwe uwo ari we wese, ndetse by'umwihariko bakaba baje no kugenda bakaba baranamubwiye yuko by'umwihariko agomba kwitonda ndetse by'umwihariko akirinda gukomeza guhangana na bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe muri rusange. Ahangaha General Neva rero ngo yabyumvishe vuba, ndetse hakaba harimo kwigirwamo uburyo bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe basanzwe barafunzwe nga muri gihugu cacu cy'u Burundi bashobora kuba bofungurwa. Icakora General Neva rero bivugwa ko yaba gifise impungenge ndetse n'ibibazo bikomakomeye cyane by'umwihariko ku bategetsi ndetse n'uyu nguyu by'umwihariko General Guillaume Bunyoni, nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivuga ko by'umwihariko General Neva akomeje kotswa igitutu by'umwihariko namwe mu barongoye CNDD-FDD mu buryo budasubirwaho. Rero yaje kugenda ategekwa gutekereza uburyo by'umwihariko yotangura kureba process byonyuramo by'umwihariko kugira ngo abashe kuba yofungura uyu mutama by'umwihariko. Bitaba ibyo ngibyo rero bamwe mu bo bafatanyije ndetse n'abarongozi ba CNDD-FDD bakayimusigamo bakajya kwifatanya n'abarimo Honorable Agathon Rwasa. Ibi ni ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo rero mu butumwa yaje kugenda arashira ahagaragara, ndetse akaba ari n'umwe mu baje kugenda baratanga ibitekerezo bigiye bitandukanye muri iyi nama nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga. Ni inama cyakora by'umwihariko
by'umwihariko byasize yanzuye ko hagiye kwigwa mu buryo burambuye igisubizo kigendanye n'ibibazo by'abanyepolitike bamwe na bamwe. Ni mu gihe kandi abanyagihugu ndetse n'imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu mu gihugu cacu c'u Burundi yakomeje kugenda iragaragaza ndetse inashimangira ko yoba yiteguye by'umwihariko gukomeza kuzagwanira uburenganzira bw'abanyagihugu, ndetse bakaba barakomeje kugenda banasaba yuko abanyepolitike barimo nka General Aigeme Bunyoni bofungurwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu bihe bigiye bitandukanye kandi haragiye haba ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, ibikorwa byaje kugenda birateza abantu benshi impungenge, aho baje kugenda baragaragaza ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni arimo arakorerwa iyicarubozo ku buryo gushika none by'umwihariko aramutse agize icyaba mu gihe asanzwe anafise ibindi bibazo bikomakomeye cyane by'umwihariko ashobora leta y'iki gihugu c'u Burundi gishobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Mu gihe kandi General Neva rero yarageze ku kibuga c'indege cya mpuzamahanga ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye, yakiriwe mu buryo budasanzwe, ariko kandi by'umwihariko umuvugizi w'uyu perezida wacu akaba yaje kugenda ashimangira ndetse anagaruka ku bikorwa bimwe na bimwe by'umwihariko byakozwe ndetse n'ibyaranze iyo nama yari yaraherekejemo. Amakuru yihuta aravuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yabashije kuba by'umwihariko yoronkamo ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse amakuru yihuta by'umwihariko amakuru akomeza kugenda adafise ivumbi na gatoya, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko by'umwihariko yoba yarungukiyemo ibyinshi, usibye by'umwihariko amahera menshi by'umwihariko yaba yarabashije kugenda aronka agendanye no guteza imbere by'umwihariko umugambwe wiwe ndetse n'imbonerakure, harimo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yemerewe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, ndetse gushika none by'umwihariko amakuru akaba avuga ko yaje kugenda araronka n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Hari amakuru kandi akomeza kugenda avuga ko uyu munsi hobaye ibikorwa bidasanzwe muri CNDD-FDD, aho rero haje kuba isuzuma ry'intonde ku bagumyabanga bashasha biyandikishije kugira ngo bazokwambikwe imyambaro y'umugambwe CNDD-FDD. Aho rero ico gikorwa by'umwihariko kikaba cabereye ku mutumba wa Bubanza, kikaba cabaye gitewe iteka rero by'umwihariko n'intumwa Manirakiza Nowera yari yarungitswe by'umwihariko n'ubuserukizi bw'umugambwe muri zone Kinama, hamwe rero na Breyu y'umugambwe ku mutumba n'abarongoye ubucimbiri. Aho rero by'umwihariko baza kwambikwa umwambaro mu mwaka wa 2026 by'umwihariko umwaka wa 2026 by'umwihariko, aho amakuru akomeza kugenda adusomera avuga ko by'umwihariko bagomba gutangura by'umwihariko kwiyandikisha kugira ngo bazohabwe umwambaro cyane cyane muri ibihe by'amatora bigiye gutangura muri rusange, ndetse kandi binavuga ko hagomba gutangura ibarura rikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba homenyekana 100% abanywanyi ndetse by'umwihariko n'abasanzwe barafasha ndetse n'abasanzwe bakomeje kugenda barakorana na CNDD-FDD, ariko kandi bikavuga ko gushika none umuntu atabarizwa muri CNDD-FDD cyangwa se by'umwihariko atari umunywanyi wa CNDD-FDD ashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ubu ngubu rero hakomeje kugenda haragaragara imyiteguro ikomakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bivuga ko amikoro ashobora gukomeza kuba maceya muri rusange. Aya matora harakomeza kugenda yibazwa n'abatari bakeya, mu gihe bamwe bibaza by'umwihariko uburyo amatora azategurwa n'ababarizwa muri CNDD-FDD gusa, ndetse by'umwihariko akaba ari nabo baziyamamaza ku bwinshi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, mu gihe bakomeza kugaragaza neza yuko by'umwihariko indi migambwe idashobora gupfa kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Harimwe abatajya umunwa bagaragaza neza yuko ibyo bikorwa byose ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko General Neva yabashaka gukomeza kwikubira ubutegetsi, kandi ibyo ngibyo bidashoboka. Bivugwa yuko rero by'umwihariko aya matora bazemera akazamo imvururu, ariko kandi bakagaragaza neza yuko badashobora kuba boshigikira ibyo bikorwa by'umwihariko bigendanye no gukomeza kugerageza by'umwihariko byo gushaka gukomeza by'umwihariko gufatira ubutegetsi, uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira.
reka twerekeze mu gihugu ca Nigeria nk'uko hariko haravugwa by'umwihariko imodoka itwara ibikomoka kuri peteroli yaragonganye n'ikamyo itwara abagenzi by'umwihariko n'amatungo muri Nigeria bituma ababarirwa muri 48 basiga ubuzima ndetse n'amatungo asaga 50 arashya arakongoka nk'uko biriko bitangazwa. Inzego z'ubutabazi bw'ibanze mu gihugu ca Nigeria zaremeje iby'aya makuru zivuga ko ari impamu. Zivuga ko kandi iturika rikomeye cyane ryahitanye abantu benshi cyane ryarabaye ku cyumweru kwigenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024 ubwo imodoka itwara ibicanwa by'umwihariko yagonganaga n'indi yari itwaye abagenzi hamwe n'amatungo agizwe n'inka kuko biriko biratangazwa. Biravuga ko kandi by'umwihariko iyo modoka isanzwe itwara ibicanwa vya peteroli yerekezaga ahitwa Agea ni muri leta ya Niger. Amatungo asaga 50 nayo rero yarahiriye mu modoka kugeza apfuye nk'uko rero byemejwe na Abdulrahai Baba Alaba uyobora urwego rw'ubutabazi nga muri icyo gihugu ca Nigeria. Ubutabazi bwari bugikomeje kandi bwerekana imibiri rero y'abantu batari munsi ya 48 bishwe n'iri sanganya idasanzwe yangije n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo n'izindi modoka zari hafi aho ngaho. Abapfuye bose baje no guhita rero bashyingurwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ubuyobozi bwaboneyeho kandi kwihanganisha abagize ibyago ndetse bunasaba ko rero abakoresha imihanda kujya bitonda bakubahiriza amategeko agenga amabarabara ndetse mu rwego kugira ngo babashe kuba borengera amagara yabo nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa cyangwa se birakomeza kugenda biragaragara. Ubwiyongere bw'impanuka muri iyi mijyi itandukanye muri Nigeria buriko buraturuka ahanini cyane kuko rero ibikorwa remezo nk'imihanda bidahagije ugereranyije n'ubwinshi bw'abatuye ico gihugu. Bigatangazwa ko rero by'umwihariko mu mwaka wa 2020 wonyine rero impanuka z'amakamyo by'umwihariko atwara peteroli na gaze zahitanye abasaga 535 ni mu gihe abagera ku 1142 bo bazikomerekeyemo mu buryo by'umwihariko budaziguye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Igitero gikomeye cyane cya Israeli cyaje kongera kwangiza ibitari bike kiza no guhitana abatari bake. Ibitangazamakuru bya leta byatangaje ko misile zarashwe n'igisirikare cya Israeli zahitanye byibuze abantu bashika muri 14 muri Syria rwagati nk'uko biko biratangazwa. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta ya Syria Asana bibitangaza ngo igitero cyo ku cyumweru nijoro cyarateje inkongi y'umuriro kandi cyangiza ibintu hafi y'umujyi wa Masayafa ni mu ntara ya Hama. Ibi biro rero ntaramakuru by'abanyasiriya byanavuze kandi ko 43 barakomeretse byongera umubare kandi w'abantu 5 bapfuye ndetse n'abandi 19 bakomeretse bari batangajwe mbere nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru aturuka mu gisirikare agera ku biro ntaramakuru Sana rero aragira ati mwijoro ryo ku cyumweru ahagana mu masaa 3 ahagana mu masaa 5 n'iminota 20 umwanzi wa Israeli aturutse muri Israeli yaragabye igitero c'ubugome cyo mu kirere yerekeza mu majyaruguru y'uburengero bwa Libani yibasira ahantu henshi cyane ha gisirikare mu karere kari rwagati rero muri Syria nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aragira ati systeme zacu zo kubwirinzi by'umwihariko bwo mu kirere zahanganye na misile z'igitero maze zirasa zimwe rero muri izo ndege nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Igisirikare ca Israeli ubusanzwe ntacyo kiratangaza ku bikorwa byacyo muri Syria. Amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru rero by'abongereza Reuters yavuga ko ikigo gikomeye cyane cy'ubushakashatsi bwa gisirikare mu gutunganya ndetse no gutegura intwaro z'ubumara giherereye hafi ya Masayafa cibasiwe inshuro nyinshi cyane. Ibiro ntaramakuru by'abongereza kandi Reuters bivuga ko itsinda ry'inzobere mu bya gisirikare za Irani by'umwihariko zigira uruhare mu gukora intwaro bikekwa ko rero by'umwihariko zikoregwa aho hantu
uko bikomeje kugenda bigaragara. Harakomeza kugenda haravugwa by'umwihariko intambara ndetse n'inkundura zikomakomeye cyane zikomeje kugenda ziragaragara muri bino bihugu by'umwihariko cyane ibihugu by'Abarabu ndetse n'Abisilamu, ariko kandi gushika none Israel ivuga ko izakomeza kugenda ihangana ndetse ikavuga ko izakomeza kugenda iratanga isomo ryo ku mirongo y'urugamba cyane ngaha muri kino gihugu ca Palestine. Ariko kandi amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birakomakomera ndetse biranafata indi ntera ngaha muri kino gihugu ca Palestine. Ariko kandi Hamas ikaba yaramaze kugenda itangaza neza yuko by'umwihariko yiteguye kuzatanga isomo ndetse igahitana bamwe mu bantu baba barashimuswe na Hamas. Ariko kandi mu buryo bwihuse cyane Israel ikaba ikomeje kugenda yotswa igitutu yuko yahagarika izi ngwano. Israel kandi ikomeje kugenda iragaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye cyane ibice bisanzwe bibarizwamo imihari isanzwe ifatanya n'uyu nguyu wa Hamas, dore ko mu bihugu by'Abisilamu hakomeza kugenda haragaragara ubufatanye bukomakomeye cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda avuga ko kandi by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye cyane mu bice bya hano muri Gaza hakomeje kugenda haribonekeza by'umwihariko ingwano zikomakomeye cyane, aho gushika none cyangwa se gushika ubu ngubu by'umwihariko Minisiteri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko by'umwihariko uyu munsi ibitero bikomakomeye cyane byongeye guhitana ubuzima bw'abatari bakeya cyane ubuzima bw'ababarizwa mu nkambi zigiye zitandukanye. Mu gihe kandi imibare y'abapfa ikomeza kugenda irazamuka iriyongera, mu gihe kandi harakomeza kugenda haragaragara n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, mu gihe kandi by'umwihariko hakomeza kugenda hibazwa iherezo ry'izi ngwano. Icakora by'umwihariko hakomeje kugenda harakoreshwa ingufu za diplomasi ndetse n'ibiganiro bikomakomeye cyane bigarura amahoro bikomeza kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri ndetse na Qatar. Icakora umushikiranganji wa mbere wa Israel ntajya umunwa ku kugaragaza neza yuko yiteguye 100% kubanza gusenya cyangwa se gukuraho by'umwihariko iyi Hamas, mu gihe avuga ko rero by'umwihariko mu gihe igihari atakintu na kimwe baba bakoze muri rusange. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.